Gloria a Dios. Se regó la unción en este lugar santo. Gloria a Dios. ¿Y cuántos son lugares santos? Aleluya. Gloria a Dios. Sobre ti está la unción. Gloria a Dios. Santo eres. Ahora nosotros terminamos de alabar al Rey de Reyes y Señor de Señor, y lo vamos a seguir alabando a través de la prédica con nosotros, nuestro hermano Joel, con la parte que sigue. Y siga alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermano. Dios bendiga a mis hermanos. ¿Quién está viva? ¿Quién vive? Y a su nombre, Y a su nombre, alabamos a Dios, humano, aleluya. alaba a su Dios, hermanos. La palabra de Dios avisa, La palabra de Dios dice, caminar dos o tres reunidos en su nombre, donde hay 2 o 3 reunidos en su y nombre, no está, ahí está. y no está presente. Ahí está presente. Está presente, está aquí presente, Está aquí presente, está llenando, está tocando, está llenando, está tocando, está libertando. está libertando. So, nada imposible para el Señor. No hay nadie imposible para Dios. Cada día de nuevo, Cada día de nuevo, me está llamando Dios Danke. doy gracias al Señor, Pasó antes, porque me está pasando fiesta, antes yo iba a fiestas, na bandang, a Cana- fiestas, carnaval, carnaval tudo isso aí não. y todo Se eso. agora aqui, Y ahora Deus pode cambiar minha vida, Dios puede cambiar mi e vida pode pôr me para mim rende não, e pode pôr me y me puede poner junto junto com ele rende não, con los hermanos salvar. salvados. Glória a Deus. Está chamando Deus Danke, pensei. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. La ganos abrimos Biblia la noche Abrimos nuestra Biblia en esta noche en Eclesiastes en Eclesiastés capítulo 1, capítulo 1, versículo 2. versículo 2. Está bisa assim aqui. Dice así: Vanidade de vanidade não, vanidad de vanidades. e predicador tabisa. El predicador dice: Vanidade de vanidade não, tul ta vanidade. vanidad de vanidades, todos es vanidad. Alabanza al Señor. La nossa oração para apresentar Deus e predicar a noite. Vamos a orar para que Dios Dios nos guíe en Todo-Poderoso. esta noche. Tata Santo, nos alabamos, glorificamos o mesmo especial. Oh, Jeová de la glória. Mira aí, predica aqui, Deus mío. Nós estamos entregando bom mão, Jeová de la glória. Usa-me, Deus mío, uma especial. A mim está perfeito, Jeová de la glória. E ao Bíblia, que está ali femi, aleluia. E está ali voltivo, Deus mío. E está ali femi diretamente, oh Deus mío. Usa-me, Jeová de la glória. Usa-me, lepo, Deus mío. Dona-me sabedoria, aleluia. Compreendimento, oh Deus mío. Espírito Santo, toma conta de minha vida, aleluia. Oh Deus de la glória. E da la babo, glorificamos o mesmo especial. Toca ao noite, aleluia. Papia ao noite. Papia cada gente no Deus tata. Toca na vida, oh Deus mío. Por palavra, por seguir, aleluia. Libra e endenan. E por salvar-nos vida. De nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Romano por cinta. Mis hermanos, pueden sentarse. Glória a Deus, alabanza al Señor. El título de mensaje hoy El, noche, ¿tá? el título del mensaje es Vanidade de vanidade, não? Vani- Tul ta vanidade. vanidad de vanidades, todo es vanidad. Tul cos ta vanidade. Todo Vamos es dizer. vanidad. Alabado sea el Señor. Oh, glória a Deus. Para definição, vanidade, Vanidad, de latim, en latín, en latín, tanifica significa vanitas. panitas. Tá uma qualidade em vano. Es una cualidad en vano. Baixi, Algo vacío ou buraco, ou o un hueco falta de realidade dentro. o falta de realidad en alguien. Pues, tul cos, Pues todo esforço humano, esfuerzo humano que ignora a vontade de Deus, que ignora la voluntad de Dios da vanidade. es vanidad. Glória a Deus, alabanza al Senhor. Oh, alabado sea el Senhor. Vanidade, Vanidad tá cos insignifica. Nada não está bom diante de Deus. es insignificante, nada es bueno delante de Dios. O salmista bisa, El escritor dice, vanidade, vanidad, tul cos ta vanidade.
Todo es vanidad. Por todo esfuerzo humano, Todo esfuerzo humano que ignora la voluntad de Dios, que ignora la voluntad de Dios es vanidad. es vanidad. El punto A, El punto A, tabitza, con nos por sacar a fu, ¿cómo podemos dar cuenta ta quien ta es un que asumite creación na vanidad. quién fue aquel que sometió la creación a humanidad? Gloria a Dios. Si, por ejemplo, la nos sigue hacia oración, Por ejemplo, seguimos orando, nos está pidiendo Dios ayudarnos. nosotros pedimos a Dios que nos ayuda. Pedir Dios para cambiarnos vida. Nosotros pedimos a Dios que cambie nuestras vidas. Pedir Dios, papia com Deus, o mistério de auto. Uno pide a Dios que necesita un carro, Pelo e auto que o botim, pero el carro que uno tiene, olá Deus adonava e auto cuando Dios te da ese carro, então balubida se Deus está existir. uno olvida que Dios existe. Pelo balubida com e auto Uno olvida que esse carro da vanidade. es vanidad, Passou e auto não pode fazer nada babo. porque ese carro no puede hacer nada para ti. E pode ajudar para babo, tá bom. El carro te puede ayudar para llevarte al trabajo, E pode ajudar para se comprar no supermercado. puede ayudarte para ir a hacer compras en el Pelo da supermercado, vanidade humana. pero es vanidad, Pelo hermano. botim que manter Deus em vida. Pero tiene que mantener a Dios en Olá tu vida. botim Deus em vida. Cuando tienes a Dios en tu vida, Botim tulcos. tiene todo. Tá pensei. Por eso, E outro tá bisa. el autor dice, Todo esforço humano todo esfuerzo humano que ignora a vontade de Deus que ignora la voluntad de Dios é vanidade. es vanidad. Glória a Deus, alabanza al Senhor. Oh, alabanza al Senhor. Quem de pedir Deus quita mi vista fora de vanidade? Que pidió a Dios quita su vista de la vanidad. Olá, bota servidor de Deus. Cuando uno sirve a Dios, Olá, bota donar mais importância levar caso. cuando uno da una casa más importancia, Sei, botem que pedir Deus quita a vista liba e vanidade tiene que pedir a Dios que quita tu vista de esa vanidad. Casa tá vanidade. La casa es vanidad. Auto tá vanidade. El carro es vanidad. Hasta boiú. Se vai pôr boiú mais importante delante de Deus, Si tu hijo es más importante para ti ante la presencia de Dios, esta tá vanidade. es vanidad. Romanan, vamos manter a presença de Deus em nossa vida. Hermanos, vamos a mantener la presencia de Dios en Olá, nuestras botem vidas. Deus em vida. Cuando tienes a Dios en tu vida, Botem tulcos. tiene todo. Tá pensei, Por eso, todo esforço humano todo esfuerzo humano que tá ignorar a vontade de Deus, que ignoras la voluntad de Dios tá vanidade. es vanidad. Alabanza al Senhor. En un sentido general, En un sentido general, que é vanidade ¿qué es vanidad? e coisas sem valor. Y cosas sin valor. Alabanza al Senhor. Então, nós seguimos alabar o Deus humano. Aleluia. Alaba a tu Dios, hermanos. Era seguimos adolescência e juventude da vanidade. Y sigue diciendo, adolescencia y juventud son vanidad. Vamos em Eclesiastes capítulo 11, Vamos a ver en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9 e 10. versículo 9 y versículo 10. E está assim aqui. Regocija joven durante a juventude e larga boculação tem prazer durante o dia de adolescência. E sigue o caminho de boculação e o desejo de boa. Mas sabe, se o Deus está juzgado para tudo o que está aqui. Pensei, quita tristeza fora de coração e tem maldade fora de culpa para sobre a adolescência e juventude da vanidade. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Alabanza al Señor, aleluya. Aquí no es salmista bisa, Aquí el escritor dice, regocija joven regocíjate, joven, durante a juventude
durante de tu juventud. Joven, vou falar assim tudo coisa que você no momento aqui. Joven puede hacer todo lo que desea en este momento. Vou pôr vai assim tudo coisa. Puede hacer todo. Pero, Pero corda. recuerda, Tu le sei não. todo eso Kuta bila pra selva dembo vida, que es un placer en tu vida ta vanidade. es vanidad. Pastor, olha botin Deus dembo vida, Cuando uno tiene a Dios en su vida, tudo coisa está possível babo. todo es posible para uno. Botin ku regocijabo. Tiene que alegrarte. Pelo corda Pero recuerda tem Deus dembo vida. que hay Dios en tu vida. E lá a população tem prazer durante o dia não de boa Y adolescência. deja que tu vida tiene placer en los días de tu adolescencia. Dembo vida de adolescência, En tu vida de adolescencia, botin kubai praia, tienes que ir al mar, Robin também praia. va a la playa, Vai fazer algo leuk a hacer cosas que le agradan. pelo corda Pero recuerda, a botão cristiano. eres un cristiano, Não está qualquer gente. no eres cualquier persona. Botar gente que tem Deus em bebida. Eres una persona que tiene Dios en tu vida. Botar gente, outro Robin não tá copiando babo. Otros jóvenes miran el ejemplo en ti. Alabanza ao Senhor. A botar exemplo. Eres un ejemplo. Tá pensei, Por eso, tudo coisa que você está fazendo, todo lo que estás haciendo mostrar que você tem Deus em bebida. demuestra que tienes a Dios en tu Pastor, vida. e coisa não, e prazer não, Porque los placeres, tudo tá vanidade. todo es vanidad. Tudo tá vanidade. Todo es vanidad. Então, seguir e seguir Sí. e caminho não de coração Y sigue diciendo, sigue los caminos de tu corazón e desejo de boa. y los deseos de tus ojos. Mas sabe Pero sabe se que Deus lo usgabo que Dios te juzgará para tudo e coisa não. para todas las cosas. Tudo qual que você faz em boa juventude, Todo lo que uno hace en su juventud que não está agradar diante do Senhor, que no agrada a Dios, colda Deus dia ele vai usgabo. recuerda que un día Dios te juzgará. Olha, você tem Deus em vida, irmão. Cuando tienes a Dios en tu vida, hermanos, Mantener. mantenga eso. Passou Deus está grande. Porque Dios es grande Ele está todo poderoso. y todopoderoso. Ele está assim coisas grandes em vida. Hace cosas grandes en Nada tu é vida. impossível para você. Nada es imposible para ti. Pastor, Deus tem sun que está librado. Porque Dios es aquel que te libra. Se Deus sacar me caminho me tá, Si Dios me sacó de donde yo tem estaba, polvo, de tierra, Deus aqui tá me, for de coisas aqui, Dios me quitó de todas estas cosas, ele pode quitar também. puede quitarte también. Já pensei, manang, Por eso, hermanos, mantenha Deus, mantén Dios, mantenha Deus firme, mantén firme, mantente firme en Dios. pastor Deus tá sun que está sacado, for de toda maldade. Porque Dios es aquel que te libra de toda maldad. Alabança ao Senhor, aleluia. No versículo 10 da Bíblia, En versículo 10 dice, pensei que tá tristeza for de coração. pues quita de tu corazón el enojo, Alabança ao Senhor. Toda tristeza, toda la tristeza, toda amargura, toda amargura. Deus tá aqui avisado quita não. Dios te dice que lo quites. E tá bisa e tem maldade fora de boa culpa para sobre a adolescência e juventude da vanidade. Y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Põe tudo as coisas banda. Pone todo a un lado. Humilhado diante de Deus. Humíllate delante de Dios. Mostrar que Deus está no primeiro lugar em vida. Demuestra que Dios es en primer lugar en tu Para vida. tudo coisa da vanidade. Porque todo es vanidad. Essa mista bisa no versículo 2 de Eclesiastes Flome, está bisa Eclesiastes 2:1. vanidade de vanidade não. Vanidad de vanidades, O predicador está bisa dijo el predicador. vanidade de vanidade não. Vanidad de vanidades, Tudo da vanidade. todo es vanidad. No versículo 3 está seguindo bisa En versículo 3 de capítulo 1 sigue diciendo, que provecho rende tem de tudo su trabalho que etahasi bol de solo. ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Uma geração está bem e uma geração está bem.
Generación va y generación viene, mas terra tá permanecer para sempre. mas la tierra siempre permanece. Lumanan ola buting Dios de movida, Hermanos, cuando uno tiene a Dios en su vida, buting tulkos. tiene todo. No te falta nada. No, uno no falta, no hay Alaba falta de Señor, Lumanan, nada. aleluya. Si va a faltar algo, a mí no falta nada. Tú sientes falta de algo, yo no siento falta de nada. Pasó meeting tulkos. Porque tengo todo. Meeting Dios Todopoderoso. Tengo Dios Meeting Todopoderoso. sun que tá librami. Yo tengo aquel que me libre. Alabanza al Señor. Dios es un promesa de mi vida. Dios es el primero en mi vida. Después es otro. Después los demás. Talvez sei, el auto está vanidad para mí. Por eso el carro es vanidad para mí. Casa grande que eu tenho, Un está ca- vanidade Un humana. casa grande que uno puede tener es Dona a vanidad, Deus hermano. mais importância de minha vida. Dale a Dios más importancia en tu vida. Done mais valor, aleluia. Dale más valor. A noite me quebrei sabo. Hoy en esta noche quiero decirte, Tudo coisa que você mira, todo lo que uno ve libatera, en la tierra, tudo está vanidade. todo es vanidad. Amém? Tudo está vanidade. Todo es vanidad. Mas bisacaba, casa grande que você tem, Una casa grande que uno puede está tener vanidade humana. es Se vanidad, você não tem hermano. Deus em sua vida, Si no tienes a Dios en tu vida, você não tem nada. no tienes a Se nada. você morrer, Si uno murió, para quem é casa daqui dá? ¿para quién queda la casa? Para a família daqui. Por los Da terceira familiares. sabe, geração tá vai, Generación va geração tá bem. y generación viene, Mas terá tá permanecer para sempre. mas la tierra siempre permanece. Alabanza al Señor. Aleluya. Sigue alabando a Dios humana. Sigue alabando tu Dios, No hermanos. versículo 5 tá bisa, En versículo 5 dice, também solo tá sali sale el sol e solo tá drenta. y se pone el sol E tá pura buyback na lugar fora de onda e tá sali. y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Também sei, mas bisa habulu humana, tudo coisa que vai mila não tá queda para sempre. Por eso le digo, hermano, todo lo que uno ve no queda para siempre. Solamente botin Deus em vida, Solamente si uno tiene Dios en su botin vida, vida para sempre. tiene vida para Ora ba siempre. muri aqui libatera, Cuando uno muere aquí en la bota tierra, vai piba allá no cielo. vas a vivir allá, morar allá en el Pensei me cielo. sabo, Por eso te tudo digo, coisa tá vanidade. todo es vanidad. Solamente Solamente laga Deus trata com vida. deja que Dios obre en tu vida. Laga Deus usar humana. Deja que Dios te use, hermano. Qualquer coisa que você está fazendo, Cualquier cosa que uno está haciendo, botar aquilo para Deus, lo hace para Dios. aquilo com inteiro coração. Hágalo con todo tu corazón. Botar manter o corona allá dentro do cielo. Así mantiene su corona allá en el cielo. Alabanza ao Senhor, aleluia. Tudo coisa tá vanidade. Todo es vanidad. Todo esforço humano Todo esfuerzo humano que está ignorar a vontade de Deus, que ignora la voluntad de Dios tá vanidade. es vanidad. Alabanza ao Senhor. Glória a Deus. O versículo não passa, rei sabe a remarca, Muchos siglos pasados, un rey sabio remarcó: ser atrativo ser atractivo, tá engañoso e boniteza tá vanidade. ser atractivo es engañoso y ser bello es vanidad. Mas homem que teme Senhor, Mas una mujer que teme al Señor, esse é o world elogia. esa será elogiada. Vamos em Provérbio 31, versículo 30. Vamos a ver en Proverbio 31, versículo 30. Alabanza ao Senhor. Está bisa assim aqui. Dice así: Ser atrativo está engañoso e boniteza está vanidade. Mas homem que está teme Senhor, esse é o world elogia. engañoso es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ese será alabada. Alabanza ao Senhor. Olá, você teme Senhor. Cuando uno teme al Señor, tiene temor para el Señor, Deus está assim coisas grandes em minha vida. Dios haga cosas grandes en Nada nuestras não vidas. pode chegar em minha vida. Nadie puede llegar a tu vida. Nada não pode estrobar vai dilante. Nadie te puede estorbar de ir adelante. Talvez sei, olá, você serve Deus vivo. Por eso servimos un Dios vivo.
Olha, você serve Deus vivo, Cuando uno sirve a un Dios vivo, você tem tudo coisa. tienes todo. Amém? Olha, você serve Deus de verdade. Cuando uno sirve a Dios de verdad Para firme, y pare firme, olha, inimigo, ako bom buraco babu, cuando el enemigo cabe un hueco para uno, ele vai cair dentro. vas a caer en Você ella. passa, você passa, Él mismo va a caer en ella. Uno pasa, pelo você não tá cair dentro. pero uno no va a caer Olha, ela dentro del pensa, hueco. olha, ela pensa, Cuando él pensó que você vai cair dentro do buraco, que uno va a caer en el hueco, eu orei, entonces ela caigava dentro do buraco. él mismo caiga dentro del hueco. Pastor, Deus está cuidando da vida. Porque Dios cuida de uno. Deus está tomando controle da vida. Dios tome control de tu Olha, você vida. tem Deus dentro da vida, Cuando uno tiene a Dios en su você vida, tem tudo coisa. tienes todo. Nada é impossível para Deus. Nada es imposible para Dios. E onde não pode trobar, chegar, caminhar, porque chegar. Nadie puede estorbarte de llegar donde uno quiere llegar. Amém? Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Pero isso significa Pero eso significa que Jeová está causa de bondade que Jehová es la causa del bondad e sofrimento que aflige nós cada dia a hoje. y el sufrimiento que nos aflige cada día Sim. Nós cada dia a hoje. a nosotros cada día hoy. Da PC nós temos que manter Jeová, Por eso tenemos que mantener a Dios, manter Deus Todo-Poderoso em nossa vida, mantener a Dios Todopoderoso en nuestras vidas, para firme, pararse firme. corda, Recuerda, tudo coisa que está estrobado, todo que le estorba a uno, que está estrobado chega, que le estorba a uno llegar, caminha como que chega, donde uno quiere llegar, é vanidade. es vanidad. Pelo não há atrás. Pero no ve atrás, Siga para adelante. sigue para adelante. Corda você tem Deus Todo-Poderoso em nossa vida. Porque tú tienes a Dios el Todopoderoso en tu vida. Deus está grande, romana. Dios es grande, Está hermanos. maravilhoso. Es maravilloso. Nada é impossível para Deus. Nada es imposible para Dios. Glória a Deus. Se nós guardem Lucas 5, versículo 16. Vemos en Lucas 11 até 16. 5, versículo 11 al 16. Glória a Deus. Alabando. Siga alabando a Deus, romana. Sigue alabando a tu Dios, hermano. Glória ao Senhor. Alabança ao Senhor. Versículo 11 até 16. Versículo 11 al versículo 16. Está assim aqui. Dice así: E ora não atrese, não boto não, na terra não alaga tulcos e a seguir. y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. E a sosode, que mientras etapata na onde está não ata, tabating homem yen de lepra que amira Jesus e ela tira sua culpa a bol, que sua cara tem na suera e agrogue, bisando, Senhor, se bo quiel, bo por hasimi bila limpi. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le regó, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. E versículo 13 ela bisa, e ela saca sua mão e a mexigune, bisando, Miquiel, seja limpi, e mesula e lepra aquita foldije. Entonces extendió él la mano, le tocó y diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Aqui não me pode me tá para que tu aqui não? Yo me paro aquí Como tá bisa ko lepra aqui, y me detengo aquí. Ese lepra, tá para ter confiança, tá para ter fé em Deus. ese leproso tenía fe en Señor, Pelo era bisa pero dijo, coisa, pelo não tá seguro de Deus. decía algo, pero no estaba seguro de eso. Era bisa Jesus se bo quer. Él dijo: Señor, si quieres. Pelo se Jesus pode bisa, me não quer.
Jesús puede decir, yo no quiero. Pero Jesus aguaca com ele aguaca seu coração. Jesús vio su corazón, Ele está sentindo que a maneira está sintió como él era, e não está bom. que no era bueno. Pelo ele pediu Deus Pero pidió a Dios ajudança. ayuda. E de Deus, Jesus, se você quer, Él dijo, Jesús, si quieres, Señor, si quieres, vou pôr lagar minha bila limpa. puedes limpiarme. Eu olhei Jesus avisa, Entonces Jesús dijo, se me quer, quiero, sé limpio. seja limpo. Quiero, sé limpio. Alabança ao Senhor. E mesmo lá, E a- ele para aqui está fora de dia. Y al instante la lepra se fue de él. No versículo 14 ele avisa, En versículo 14 dice, e ela ordenou para não contar nenhum gente, mas vai e mostrar o mês na sacerdote e assim uma ofrenda para purificação, mesmo como Moisés a ordenar como testemunho para nós. y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Ela ordenou, ela avisa, não avisa nenhum gente, Le ordenó para que no digas a nadie, pero vai avisar o sacerdote não pero para ir y decir a los sacerdotes, e mostrar o mês na sacerdote e assim uma ofrenda y muéstrate a los sacerdotes y ofrece una ofrenda para purificação. por tu purificación, Mesmo como Moisés a ordenar según mandó Moisés, como testemunho para nós. como un testimonio para ellos. Alabança ao Senhor. No versículo 15 da avisa, En versículo 15 dice, mas e notícia tocante de dia tabata plama mais e mais e multitud não grande tabata bin junto para tende e para wordo cura de não marisanang. pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Sin embargo, Hopi viaja e tabata retira su mês del desierto para hacer oração. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Alabança ao Senhor. Aqui nós também lá, lumanang. Aquí vemos, hermanos, Jesus olha e tabata, olha acaba assim e milagre ei. cuando Jesús terminó con ese milagro, E sua fama ta plama de Su- todo caminho. su fama se extendía en todo lugar. Então, todo gente tá bisa outro Uno dice al otro, que o Jesus está fazendo. ¿qué está haciendo Então, eu Jesús? orei não tabata 13 enfermidade não, Entonces traían los enfermos por sanar não. para que podía sanarlos. Alabança ao Senhor. Glória a Deus. Pastor Deus, olha botin Jesus den bobida rumanang. Cuando tienes a Jesús en tu vida, ese hermano, Botin tulkos. tiene todo. Pastor, sua palavra tá bisa. Porque su palabra dice, Olha, vou pôr mang liba enfermidade não. cuando pones manos sobre los enfermos, De nome de Jesus, en el nombre de Jesús, ele vai sanar de nome de Jesus. será sanado en el nombre de Jesús. Pastor lá, e poder que Jesus estava tendo, El poder que Jesús tenía, e dia que vai entregar a vida em Cristo, cuando uno ha entregado su vida a Cristo, vai poder também. tú también has recibido Então, o ese poder. Espírito Santo abin biba dembo. El Espíritu Santo vino a morar Botin en uno. mesmo poder que Jesus tem. Uno tiene el mismo poder que Jesús tenía. Solamente o mestre tem fé. Solamente uno tiene que tener fe. Solamente o tem que confiar. Solamente uno tiene que confiar. Solamente o tem que querer. Solamente uno tiene que creer Ele olha sana. y será sano. O pone man. Pon su mano. Se que ela bota sentir dolor ainda. Se que aonde bota sentir dolor ainda. Si aún siente el dolor, Bota sanado em nome de Jesus. eres sano en el nombre de Jesús. Glória a Deus, aleluia. Solamente o mestre tem fé. Solamente uno tiene que tener fe. Vou voltar. Ainda tem coisa que suceder de minha parte. Hoy en esta mañana algo sucedió. Maiega tinuman por mim lá e sei. Maiega aqui não orando. Llegué aquí, estaba orando. Malaga mi yumoeng na casa. Dejó- Kumi casa paso na Natal da un tiki paso mabin plume kunang. Dejó mi esposa y mi hija en la casa y vino a la iglesia.
Paso mi humo entra para avisarme y tengo dolor de barriga. Mi hija me decía, papá, tengo dolor en mi barriga. Anto me doné un remedio, anto me di de nombre de Jesús, bota sana. Le dio un medicina y le dijo a ella, en el nombre de Jesús será sano. Olhei, ma com mi auto bin iglesia, la ganan, después me da pasa me vai buscar nan Yo después. subí al carro y vino a la iglesia, Malagay na casa, lo dejé ahí en la junto com casa sua mama, con su mamá. olhei, de repente, ma mandou mensagem para minha casa, ponta, você está claro? Me mandó un mensaje para mi esposa para preguntarla si están listas. Ela avisa a mim, sim, ela chama a mim, sim, me está claro seguro, pelo mi mãe a dormir ali na cama, aqui, dolor, muito cubinho, para não vai doctor, alcune, passou, não pode vir na igreja aqui. La mamá me mandó un mensaje, me decía que tiene que venir a casa porque tenemos que llevar las hijas al doctor porque están Mas vira enfermas. tique nervioso, Me puso un poco nervioso. me diz, qual doctor bota papia? Yo le dije a ella, ¿de cuál doctor está hablando? Qual doctor? Ele rende aí off na igreja bota bini. Caminha tem doctor de doctor não. Yo le dije a ella, ¿dónde quiere ir? ¿Donde los doctores o en la iglesia donde es el doctor de doctores? Não, ele diz não, aí na doctor me diz, não tá mil tem que vai doctor. Mesmo só lá maquita de altar. Y yo le dije a ella, no vamos al doctor. Y me bajó del altar. Corre com meu auto, Yo subí al carro. chega a casa, Yo llegué a la casa. busca, vai liba cama com meu, põe liba mi escoda, Yo cogí la hija y lo puse sobre mi vim hombro. com põe meu auto, Yo lo puse en el cinta, carro. pita mi casa, e nós que sali, quase vai lá aqui. Yo pitaba y mi esposa no quería salir casi y le dejé en la casa. Olha, mas chega, mas passa para trás, vim com ele, anto ma 30 igreja, me diz, meu, bota sana, no worry com mama. Yo vino a la iglesia y puso Anto- a mi hija ahí atrás y dijo, no preocupes con tu mamá, seré sana en el nombre de Jesús. Olha, ma vai para 30, me sabe sami, se me eu abila mais malo, me tá chamando na polícia, me tá chamando polícia para. Mi esposa me decía, si la hija se pone más enferma, yo voy a llamar policía para ti. Disse, ok, não dá problema. Eu Passou, le me digo- saco, meu Deus está grande, Yo le dije a ella, ok, no es problema, yo sé que mi Dios es grande está todo poderoso, y es todopoderoso. está doctor de doctor, não? Eres doctor de Está doctores. sanando. Ai, Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Alabança ao Senhor. Aleluya. Mas bem com ele, sim, e põe ali ba, e coisa para tapar, passou, e tem sem sua jaqueta. Yo vine sin su chaqueta. Ora, mas bem com ele, mas 30, mas põe cinta, então mas vai ser caminho casa, me diz, ei, não laga yunan susu, então mas bira vai, me diz, lá vai cinta laganan, Mi esposa se fue a sentar. me diz, ei, vai cinta junto com nós. Yo le dije a ella, Ahora ella a lanta, sentar va a sentar junto con él. junto con las hijas. Depois rato assim, na mitad que cinta, li ba altar, Después de un rato estoy sentada en el altar. mas mira, meu tá começando a mover. Yo veía que la hija se comenzó Sale a para mover. trás. Ella fue Vai atrás, buscar água para beber. buscaba agua para tomar. Olha, a igreja acaba Cuando la iglesia terminó, el culto mais terminó, sano que nunca. era más sanada que Deus faz coisas Qualquer- grandes, Romana. Dios hace cosas grandes. E o canal que minha casa tem, Ah, tá pensando, a mainta, los ojos físicos que mi esposa tenía, a mainta, olha, e predicador tá predicar, cuando el predicador predicaba, me di minha casa, me tá wake, então me di e wak, e não tá papia com yo decía a mi esposa, mira, te están hablando. Deus está papiando com Dios está hablando a ti. Passou, boa, não tá mila manela, Deus tá mila. Porque tus ojos no ven como Dios ve. Buting ku corda, Tienes ola que- buting buta mila, Tienes que recordar cuando ve, ola buta servidor de Deus, cuando sirves a Dios,
Bobo meste mira mesmo coisa com Deus. Tus ojos tienen que ver el mismo que Dios ve. Tá pensei, me tá mira mais leo, me di não. Deus doctor de doctor não, tá sana meio. Yo decía, el doctor de los doctores va a Ata sanar meio mi aqui. hija. Onde é Abinanjata? Está dormindo? ¿Dónde está? Lanta. Alabanza al Señor. Dios está grande, hermano. Dios es grande, Nada hermanos. é impossível para Deus. Nada es Está imposible pensando, para mas sabe, Dios. tudo custa vanidade. Por eso todo es vanidad. Vai ser que é doctor não? Ir Não pode donde, ajudar ou algo assim. para ir donde los doctores le pueden ayudar a uno, Pero, pero doctor de doctor não. el doctor de los Está aquí doctores dentro. es aquí. Tá aqui dentro, botar aí é doctor de doctor não. Aquí está el doctor de los doctores. Alabanza al Señor. Tá pensando, hermano, Pero eso, hermanos, mantém Deus firme. mantenga a Dios firme. Não vira atrás. No da una vuelta atrás. Passou, Deus te Por- sungo tá ali brabo. Porque Dios es aquel que nos libre. Botei cadenaco por marabo, duro. Puede tener una atadura o una cadena, Pero se botar assim oração a Deus, pero si oras a Dios com poder, con poder, eta quebra a cadena. Él rompe las cadenas. Eta quebra tudo e muraiana que estás trobado avançar. Rompe todos los muros que te estorban. Alabanza al Señor. Glória a Deus, alabado sea el Señor. Nós estamos aqui em Eclesiastes 2, capítulo Vamos a 18. Eclesiastes 2, versículo 8. Versículo 18 até com 21. Versículo 18, Eclesiastes 2, versículo 18 al 21. Assim na minha tapata, o dia tul e fruta de mi trabalho, comi atrahape, bode solo, para sobra, mi mestelage para e rende, curobin depois de mim. Quem sabe ele tá rende sabe, ou rende bobo, tog, ele tem controle riba tul fruta de mi trabalho, comi atrahape, dol de actua com sabedoria, bode solo. Essa aqui também tá vanidade. Pensei, me as desespera completamente de tudo e fruta de mi trabalho, como atrahapi bode solo. Versículo 21. Ela diz, depois com rende atrás com sabedoria, conhecimento e habilidade, e tá duna sua propriedade na rende com atrás com essa aqui não. Essa aqui também tá vanidade e grande maldade. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané, y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperarse mi corazón acerca todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabajé con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. Glória a Deus, aleluia. E o versículo está para bom claro. Este versículo habla muy claro. Se botar, por exemplo, o versículo 18 está bisa. Por ejemplo, el versículo 18 dice, Assim na mita odia tudo e fruta de mi trabalho, así aborrezo todo mi trabajo como atrahape bode solo, que había hecho debajo del sol, para sobra mi mestelage para rende, cuta rende sabe, culobin depois de mim. el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. E quem sabe ele tá rende sabe, ¿Y quién sabe si será sabio ou rende bobo, o necio? tog, ele tem controle riba tudo fruta de mi trabalho. El que enseñoreará de todo mi Ku trabajo, mi atrahape dol de actua com sabedoria bode solo. en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi Essa aqui sabiduría. tá vanidade. Esto es vanidad. Alabanza al Señor.
Glória a Deus. No versículo 20 está bisa, En versículo 20 dice, pensei me a desesperar completamente volvió por tanto a de despercerarse toda a fruta de mi trabalho me atrapé bode solo. mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané. Depois que gente atraja com sabedoria, Después que alguien trabajó con sabiduría, conhecimento conocimiento e habilidade, y habilidades, está dando sua propriedade na gente que não atraja com isso aqui também da vanidade. Vou ler no versículo 21. que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. Alabanza. Está vanidade de mal grande. Aleluia. Glória a Deus. Es un vanidad y un mal grande. Glória a Deus. Alabanza, Senhor. Alabanza. Sigue alabar o Deus subanan. Está aqui no presente. Aleluia. Se nós está guardando em Salmo Si vemos, 119, si vemos en Salmo 119, versículo 37. versículo 37. Sigue alabar o Deus subanan. Ele está presente. Deus está aqui no presente. Aleluia. Glória ao Senhor. Ele está pensando assim aqui. Dice así, Kita mi vista fora de vanidade e reviva-me dentro do caminho danan. aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Glória a Deus. E está pensando que kita mi vista Dice, quita mis ojos fora de vanidade de la vanidad e mostrar-me e caminhar de verdade. y muéstrame el camino de verdad. E caminhar de verdade que está Senhor Deus Todo-Poderoso. El camino de verdad que es el camino del Señor Todopoderoso. Olha, botar servir Deus. Cuando uno sirve a Dios, Bom mestre, saco, tá e bom caminhar que botar cana. tiene que saber que es el bien camino donde Não uno larga está andando. nada que tá fora de caminhar ei. No deja que nadie y ni nada te quita de este camino. Passou Deus Porque Dios está haciendo está obrando maravilha em minha vida. maravillas en tu vida. Glória a Deus. Passou se botem Deus em minha vida, Porque si uno tiene a Dios en su vida, botar servir Deus de verdade, sirve a Dios de verdad, botar fiar o olho para Deus Todo-Poderoso. está fijando sus ojos en el Dios Não Todopoderoso, larga nada. no dejas que Nada. que nada Nada. Estrobabo te llega, estorba. caminhava o mestre llega. de llegar donde tú quieres llegar. Passou lá, ¿Por qué? tulcos que está estrobabo. Todo que te estorba, Sigue na caminho de Senhor, sigue en el camino del Señor, tá vanidade. es vanidad. Alabanza ao Senhor. Trabalho, tá vanidade. Trabajo es vanidad. Passou a mim sempre. Porque yo siempre, Olá, me tá para chegar no boneiro. cuando estaba muy recién aquí en Bonaire, Me avisa, me apaga passagem caro pagué un pasaje muy caro, decía para yo, chegar aqui não. para llegar aquí. Então, se me não tem trabalho dia domingo, Si no tengo trabajo el domingo, lo me chega à igreja. llegaré a la iglesia. Passou, me este saca, me sem como investir para chegar aqui não. Yo decía, tenía que sacar el dinero Pasó, que ta- invirtió Tá para llegar trabalhar, aquí. mas bem trabalhar aqui não. Porque vino a trabajar Me aquí. não abin igreja. No vino a la iglesia. Sei de meu pensamento, me estava tabisa antes. Eso Olha, mas decía, chega novo. eso decía yo cuando llegué a Bonaire recién. Pelo me estava cristiano, foi Haiti, fora de Haiti, mas bem que não, cristiano me tá. Yo vine de Haití, pero ya estaba cristiano. Pelo de meu pensamento, En mi pensamiento, tá assim na me estava tabisa. así yo decía. Hermano Laurent está testigo também. Hermano Lorán es un testigo de eso. A mim estava tabisa esse delante de. Y yo decía eso delante de él. Pelo, olha me tá traja domingo, Cuando yo trabajaba en los domingos, timbia me não sabe que como assim com esse. hay veces que no sabía qué Maneira ma había traz hecho con ni el dinero. magana $100 of algo, job assim na.
Si tenía un chiripa de $100, Não aqui como assim com ele. yo no veía qué hacía con el Gasta dinero. mesura. Se terminó de una vez. Pero olha minha acorda me diz não. Cuando recordó, digo, no, Se me tá salva, si soy salvo, tá Deus que salvar-me. es Dios que me salvó. Não, e dia domingo Los domingos me tá aqui para Deus. lo dejo para Dios. Nunca me tá vai trazer domingo. No voy a trabajar más los domingos. Dolco a mim tá halpado de me trabalho na asfalto, plug. Halpado de asfalto plug. Sí, en español. Alpador. Ah. Alpador. El que usa el arpa en mi trabajo. Então, se não tá vai haciendo trabalho grande, Los que si iban a hacer un trabajo grande, não me mabisa não, yo les digo a ellos, me estel bisami 2 semanas de altar, tienen que decirme 2 semanas antes ou luna de altar, o un mes antes para me saco dia, tá vai cair, e trabalho tá vai cair, of Jabiel ne já sabe lá com dia domingo, para yo sepa que el trabajo se será el viernes, se sábado y não domingo. acaba já sabe lá, Si no terminan el me tenho sábado, que seguir dia domingo. yo tengo que seguir el E domingo. olha, me tá quedando acordo com não. Entonces estoy de acuerdo con ellos. Pero se não abisami com Jabiel e dia domingo nós temos asfalto. Si me dicen que el domingo tenemos que poner asfalto, Vou voltei, hermano? Vou voltei, Joel? ¿puede estar Joel? Não. No, Me notei. no estoy. E dia me a consagrei para Deus. Ese día yo lo consagró para Dios, Para me servir meu Deus vivo. para servir a un Dios Porque vivo. Deus faz coisas maravilhosas para mim. Porque Dios ha hecho cosas Trabalho dia maravillosas domingo, para mí. El trabajo del domingo tá vanidade para mim. es vanidad para mí. Me não me estou dizendo, No necesito de Deus esa está dando plata. a mim mais sem que saque. Dios me da más dinero con eso. Tem um colega de mim que trabalha para mim, tá 200%. Hay compañeros en el trabajo que me dicen, hey, es Agora que 200%. se a poner algo ali, ela bila 250 dia domingo. Si pone algo arriba, son 250 el domingo. CAO. El CAO dice que Dios 150 Dia domingo, los mestel domingos. 250. 250. Antobla, me di, minta worry para 250. Yo dije a ellos, no me preocupo para el Pero Deus 250. está dando a mim mais que saque. Dios me dará más Só que eso. pensei, essa aqui não tá vanidade. Por eso, esto es vanidad. Trabalho, El trabajo, el caro, auto lux, ah, Neti. o caro lujo, tudo isso aqui não tá todo, vanidade. todo eso es vanidad. Lumanan, Hermanos, mantene. manténgase, Fija bo olho para Deus. fíjase en el Señor. Fija bo olho para Deus Todo-Poderoso. Fija su vista sobre el Señor. Para sobre Deus. Tá é sun que tá salvado. Porque Dios es aquel que te Se botar salva. aqui não, botar na, botar no hospital, Si está aquí y no está en el hospital, botar na prisão, no eres en el prisión, botar livre, en la cárcel está libre, pero tá Deus tá assim. pero es el Dios que lo hace. Botem cuidar do Deus danke. Tiene que dar a Dios Todo gracias. dia. Todos los Botem días cuidar Deus danke. tiene que dar a Dios Aonde gracias. não tá mila nada, Aunque no veas nada, ou pedir Deus auto, has pedido a Dios un carro, Deus não adonava ainda. Dios no te ha dado aún. Ya mere danke. Dale gracias. Ya mere danke. Dale gracias. Pastor, essa que tá bom para suyo. Porque Él sabe lo que es bueno para su hijo. Amém? Amén. De lugar de auto que tá pedindo, En lugar del carro que está pidiendo, ela donava coisa mais precioso que isso aqui. Él te dio algo más precioso que eso. Amém? Você tem que manter firme na Deus Tiene que Todo-Poderoso. mantenerte firme en el Señor. Corda. Recuerda, Todo esforço humano todo esfuerzo humano que tá ignorar a vontade de Deus. que ignoras la voluntad de Dios Tá vanidade. es vanidad. Glória a Deus, aleluia. Em Salmo 119 também, versículo 37, Pablo a descrever Pablo describió
El resultado de rebelión. El resultado del Rebelión es con un solo palabra, vanidad. el resultado de rebelión con solo una palabra vanidad. Con un solo palabra, Con- da vanidad. Con una sola palabra es vanidad. Pensei, la nos pedi de oración, Por eso pedimos en oración quita mi vista for de vanidad. que Dios quita nuestra vista de la vanidad. Olha, vou pedir Deus na oração, quita a vista for de vanidade, Cuando pides a Dios en la oración que quita tu vista de la vanidad, Deus está assim. Dios lo hará. Mas você tem fé. Tienes que tener fe. Alabanza ao Senhor. Alabanza ao Senhor. Se nós guardamos em Colossenses, aqui nós vamos terminar. Vamos a terminar aquí Em Colossenses en Colosenses 3, versículo 1, versículo 5. capítulo 3, Versículo 1, versículo 5. versículo 1 hasta el 5. Glória a Deus, aleluia. Siga alabamos Deus, humanan. Glória ao Senhor. 3, versículo 1, versículo 5, assim. Colosenses 3, versículo 1 al versículo 5. E da bisa assim aqui. Se você awal do lanta com Cristo, anto, seguir buscar e cosnan de arriba, caminho da Cristo tá, sinta na mão direita de Deus, pone bolso mente riba e cosnan de arriba, no riba e cosnan cuta de batera. Para sobra, bolso amori e bolso tá escondi com Cristo de Deus. Ora Cristo quente da nos vida, o world revela e ora ei, bolso também o world revela junto com ele tem glória. Pensei, considera e membro não de bolso culpa terrenal como morto para imoralidade, impureza, paixão, desejo, malo e golosidade que está igual na idolatria. Sim. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aqui não está igreja não para bebida santo diante de Deus. Aquí son las reglas para una vida santa delante del Señor. Ela pensa, se você awal do lanta com Cristo, anto sigue busca e costan de arriba, Por eso dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. camina Cristo tá, Donde Cristo está sinta na mão de Deus. sentado a la diestra de Dios. Tomara muito que busca e costan de arriba. Tenemos que buscar las cosas de E arriba. costa de batela toda vanidade. Las cosas en la tierra todo es vanidad. Busca fija bowo liba Deus todo poderoso. Fija su vista en E el Dios sun Todopoderoso. kuta sinta na mão de Deus todo poderoso. El que se sienta a A la diestra del Dios Todopoderoso. Glória a Deus. No versículo 2 da Bíblia, ponemos mente riba e cosnan de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba. Amém? Ponemos mente riba e cosnan de arriba. Pon su mente en las cosas de arriba, No riba terra. no en la tierra. Pastor, ora bota cristiano manan. Cuando uno es cristiano, O hermano, bota servir Deus vivo. o sirves está sirviendo a un Dios vivo, Fija bowo riba e cosnan de arriba. pon su mirada en las cosas de arriba. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. No riba e cosnan kuta riba terra. No sobre las cosas que están sobre la tierra. Pastor, vosso amori e vosso vida está escondi com Cristo de Deus. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Imediatamente, ora acepta Cristo de Jesus dentro do coração, Al instante cuando uno acepta a Cristo en su corazón, vai morrer junto com Cristo. has muerto junto con Cristo. Bobida tá na Deus Todo-Poderoso. Tu vida está en Dios. Tu vida está esconde com Deus
em Cristo Jesus. Tu vida está escondido con Dios en Cristo Jesús. Amém? Ora Cristo quende tá nos vida, lugar do revelar, e ora ei, você também lugar do revelar junto com ele em glória. Cuando Cristo vuestra vida se manifiestiese, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Alabanza al Señor. ¿Cuánto lo manda espera para allá en cielo? ¿Cuánto esperan para ir allá en cielo? Vai viver junto com Jesus allá em glória. Para ir a vivir con Jesús allá en la gloria. Pero tudo coisa que está libertará, Pero todo que es sobre la da tierra vanidade, romana. es vanidad, hermanos. Alabanza al Señor. Pelo corda com Deus Todo-Poderoso. Recuerda que hay un Dios Eta todopoderoso. bisavo, Te dice, fiha wo pon su mirada liba ekos nang jariba. en las cosas de arriba. Alabanza al Señor. Vamos a ver el versículo, un capítulo 3, versículo 9 y 10. Vamos a ver Versículo en el 9 mismo te escuché. capítulo, el versículo 9 hasta el 11. Esta visa, no ganha outro como cuboso apone banda e rende bio cusu praticanam malvado. E abisti e rende novo cutagoldo renova den conhecimento verdadeiro segundo a imagem de Jesus aquele renovamento den qual não tem distinção entre grego e judío, circuncida e incircuncida, bárbaro, esquita, escravo e gente livre, mas Cristo tatul e dentul. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creyó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Alabanza al Señor. Ela pensa versículo 9 diz: não ganha outro No mintáis los unos a los otros, como cuboso apono banda rende bio. habiéndose despojado del viejo hombre. Se antes botapata ganhador, Si antes mentía, agora accepta Cristo Jesus no coração, ahora que ha aceptado a Cristo en su corazón, vou apone e rende bio banda. has ponido el viejo hombre a un lado. Amém? Vou apone e rende bio banda. Has ponido el hombre viejo a E un coisa lado. que botapata haciendo antes, Las cosas que hacía antes, não pode fazer mais. no puede hacerlos más. Pastor botar rende salva. Porque ahora está salva. Botar rende que está servindo Deus vivo. Ahora está una persona que sirve al Dios vivo. Agora aqui, não pode que ganha que tu vai. No puede estar mintiendo todo el E tiempo. rende que botata antes, La persona que era vai antes poner banda lo acaba. ha puesto a un lado. Botar servir Deus vivo. Está sirviendo a un Dios vivo. Eu pensei, Por eso, o salmista pensa, el escritor dice, pone e rende bio banda. pone el viejo hombre a un lado Que su praticanam malvado. con sus males prácticas E viste e rende novo. y ponte el nuevo hombre Que tá do renova tem conhecimento verdadeiro. se va renovando hasta el conocimiento pleno, Segundo a imagem de Jesus aquele. conforme a la imagen del que lo creó. Glória a Deus, alabanza al Senhor. La ganó santa palabra, aleluia. Ponemos de pie, Se hermanos. Deus apapia como vida hoje Si noite. Dios te habló en esta noche, Se acaso, aleluia. si acaso Deus apapia como vida. Dios habló a tu vida, Se bom mente, si tu mente bota fija bom mente, libera costa com a vanidade. se está fijando sobre las cosas que es vanidad, E altar está abrir hoje noite. el altar está abierto en esta Se noche. acaso, Si por algo bota sentir, estás sintiendo, bota donar mais importância, libera costa na terra, está dando más importancia sobre las cosas aquí en la tierra,
E altar está abri. El altar está Deus abierto. pode fazer algo para você. Dios puede hacer algo para ti. Deus está tocando a vida hoje noite. Dios toca tu vida en esta Pastor, noche. tudo coisa não tá vanidade. Porque todo es vanidad. Tudo lo qual como a milagre batera Todo lo que uno ve sobre la tierra tá vanidade. es vanidad. Amém? Amén. Pastor, você tem que ficar boa. Porque tiene que fijar su Liba vista e coisa não sobre las cosas den cielo. en el cielo. De aí arriba. Y allá arriba. Glória a Deus, aleluia. Nós está saluda e gente na liba internet Saludamos a aquellos que nos ven por medio de internet. que está escuchando Maron Castillo en Perú. Vamos saludar. Saludamos a Marion Castillo de Perú. Rondi Richard Boneiro, Ronchi Richards aquí en Bonaire. Suzanne Menche, Susana Corsou. Sheina Corsou. Monica Sanuya, Austrália. Verónica Estaquia. Darisla Guardia, na Panamá. Isela Guardia na Panamá. Glória a Deus, aleluia. Saluda a Batula, aleluia, que está escuchando-nos. Saludo a todos que nos están viendo. E Deus está grande e está todo poderoso. Dios es grande y todopoderoso. Gracias quiero darte, grande amor por mí. Alabanza al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Alabanza al Señor. Oh, gloria a Dios. Si algún de nós, aleluya, Si alguno de nosotros está aqui dentro, que está aquí dentro com besteira de oração, que necesita oración para sanidade, para sanidad, e altar está abre. el altar está. Deus pode Puede fazer coisas pasar grandes al na altar. vida. Dios puede hacer cosas. Vou en pode tu passar vida. adiante Puede pasar adelante para nos achar oração babo para que oramos por ti. e está sanado. Él te puede E altar sanar. está abre, aleluia. El altar está abierto. Se você sentir Si tienes dolor, un dolor, alguma coisa que não está bom de boa culpa, algo que no está bien en tu cuerpo, Deus pode fazer algo grande, aleluia. Dios puede hacer algo grande, Pero solamente pero solo se você tem fé. si tienes fe. E altar está abre. El altar está abierto Tudo isso não. para todo aquel Que seguir para adiante. que quiere seguir adelante, Que hace coisas grandes para Deus. que quiere hacer cosas grandes para Que Dios, servir Deus vivo. que quiere servir a un Dios vivo. Mas Deus que me dá aula dentro. El mismo Dios que yo sirvo, Ora na Deus. cuando oro a Dios, Deus faz coisas grandes para mim. Dios haga cosas grandes para mí. Se Ele faz para mim, Si lo has hecho para mí, eu vou fazer para você também. puede hacerlo para ti Solamente también. Solamente abre o coração. abre tu corazón. Recebe Deus esta noite. Recibe a Dios en esta Ele noche. está passando. Está pasando. Ele está tocando. Está tocando. Ele está sanando. Está sanando. Nós estamos pedindo ele dele, aleluia. Pedimos a los líderes Para passar, que pasen para orar, para orar para encontrar cada quem para cada quien, que não está sentindo, a cada quien que não está sentindo, que sienten
Ando para nosotros la pana. para orar para ellos. Alabanza al Señor. Gracias quiero darte, grande amor por mí. Gracias quiero darte, Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios y a su nombre. ¿Quién vive? Y quienes recibieron una palabra en esta noche, gloria a Dios. Atesora esa palabra, gloria a Dios, y déjala que caiga en buena tierra en esta noche, gloria a Dios. Porque la duda van a venir para el diablo
quitarte esa palabra, pero confía que aquel que te la dio es fiel a lo que da. Gloria a Dios. Santo eres. Primero que de pedir el culto